तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा। तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा। श्री अखंड पाठ प्रकाश अज करवाया खुशियां दा। श्री अखंड पाठ प्रकाश अज करवाया खुशियां दा। तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा। तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा। श्री अखंड पाठ प्रकाश अज करवाया खुशियां दा। श्री जपजी साहिब भी प्रकाश कराए ने। शुद्ध देसी घी दे जी प्रसाद चढ़ाए ने। शुद्ध देसी घी दे जी प्रसाद चढ़ाए ने। सोना सुंदर रुमाला साहिब अज पहनाया खुशियां दा। सोना सुंदर रुमाला साहिब अज पहनाया खुशियां दा। तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा। श्री अखंड पाठ प्रकाश अज करवाया खुशियां दा। रख कोल नारियल में एक कुंभ सजा के जी। पूरी शरदा नाल अखंड जोत नू जगा के जी। पूरी शरदा नाल अखंड जोत नू जगा के जी। नाले अगरबत्तियां नाल घर महकाया खुशियां दा। नाले अगरबत्तियां नाल घर महकाया खुशियां दा। तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा। श्री अखंड पाठ प्रकाश अज करवाया खुशियां दा। हर पावे सो जगत भिकारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने क्यों जान। इनमें कद तेरो नहीं नानक कहो भया मेरा मत होई। सदगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया तरस बया मेरा मत होई। सदगुर सजन मिलिया नानक नाम। सोई सोई देवे सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले। नानक दास मुख ते जो बोले। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। साहिबा साहिबा ओ साहिबा मेरे साहिबा जपो साहिबा साहिबा ओ साहिबा मेरे साहिबा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र
मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। बोलो बोलो शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम तारे भिखारी जिया, मैं क्या मांगा कुछ तेरे न रहा है, हर दीजिए ना प्यारे जे। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम तारे भिखारी जियो। ऊंचा दरबाबे नानक दा, सोना दरबाबे नानक दा। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, ऊंचा दरबाबे चादर बाबे नानक दा, चादर बाबे नानक दा, सोना दर बाबे नानक दा, चादर बाबे नानक दा। बोलो सोना दर बाबे नानक दा। ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸੁਖਾਸਨ ਨਿਜੀ ਇਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਿਣਤ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹੂ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੁਮਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोलो तो सही बताइए भाई। अपने आप को यह संगत बेनती है। नीचे गुरु का लंगर प्रसाद रखा गया है। सभी से बेनती प्रसाद लेके नीचे चल के और ग्रहण करें। पाठी से का भी लोग
ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ तेरा शुक्र सुनी अरदास दिन आया खुशियां दा ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ